паҳлавони 20 солаи тоҷик Иброҳимҷон Элмуродов, ки дар ҷоми Осиё оид ба ҷудо миёни ҷавонон ширкат карда, соҳиби медали тилло гашт, ба ватан баргашт. Ӯро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе намояндагони Федератсияи ҷудои Тоҷикистон, хешону пайвандон, дӯстон ва мураббиёну варзишгарони зиёд пешвоз гирифтанд. Иброҳимҷон Элмуродов, ки худ дар оилаи варзишгар ба воя расидааст, зери роҳнамоии амак ва падараш ба ҷудо рӯ меорад ва тӯли 10 соли охир назди мураббӣ Ризқиддин Раҷабов тамрин мекунад. дар ин ҷода ҳама каса мо чӣ кара мебинем, тамоми мураббиёни шаҳри Душанбе дар ин ҷода иштирок доранд бо шогирдон. яъне ки корҳои дастаҷамаи ки мо охирон вақто сарҷам кор кардем, яъне ки натиҷаи худро нишон дод. ҳамакнун тамринҳои зиёд самараи худро оварданд. Нахуст дар чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо дар соли 2023 ширкат намуда нишони нуқра ба даст овард. Дар ҷоми Осиё миёни ҷавонон дар шаҳри Алмато бошад, аз худ маҳорати воло нишон дод ва рақибони худро аз кишварҳои Қазоқистон ва Узбекистон шикаст доду соҳиби нишони тилло шуд. خیلی مشکل بود. ما بسیار تیاری‌های خوب دیدیم با یاروی فدراسیون با پرزیدنت فدراسیون که اونها کمک‌های زیاد کردن. ما تیاری‌های نغز دیدیم با متخصصای بهترین و امروز در این مسابقات باشکوه نشانه طلا جمع کردیم. مشق‌های دست جهانی بسیار کرده استفاده مشق‌ها با بسیارتر خوب می‌کنیم و بازی‌های المپیایی می‌خوام که من روان مدال طلا بگیرم یارم در بازی‌های جهانی جوانان کلانسال‌ها حرکت میکنیم، مهنت میکنیم برای مدال‌های طلای جهان المپیاد رو بیاریم. بسیارتر иброҳимҷон Элмуродов дорандаи чандин ҷоизаҳои сатҳи байналмилалӣ буда миёни мухлисон бо тахаллуси онуи тоҷик машҳур аст. ҳамакнун ӯ нақша дорад, ки тамринҳоро зиёд намуда боз дар дигар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ парчами Тоҷикистонро парафшон намояд.